тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорни футбол, садои моро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ мешунавед. Макони баргузории рақобати дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва вахш даври шашуми лигаи олии Тоҷикистон. Шумораи мухлисон дар варзишгоҳ чандон зиёд нест, аммо бозӣ бояд ки ҷолиб сурат бигирад, зеро ки ҳарду дастаҳо бисёр хуб ва мавсимро шурӯъ карданд. Танҳо дар даври гузашта КМВА муваҷҷиҳи аввалин шикасти худ гардид. Вахш бошад устуворона дар ҷадвали мусобиқот зинаи дуюмро ишғол мекард то шурӯи ин давр. Дар даври мазкур Равшан бозии худро баргузор кард. онҳо мусовӣ бозӣ карданд бо дастаи Панчер, дастае ки то ба ин давр ягон гол назада буд, аммо дарвозаи Равшанро рах накард. Мусовӣ бозии худро анҷом расонд ва ҳамин тариқ Равшан баробар шуд бо имтиёзҳо бо Вахш ва аз ҳисоби таносуби тӯбҳо як зина болотар баромад ва аз рӯи нишонотҳои иловагӣ Вахш бошад феълан дар зинаи сеюм қарор дорад. КМВА бошад бо 8 хол дар зинаи шашум аст. онҳо 2 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 1 бохт доранд. бохти онҳо аз дасти Истиқлол аст дар даври гузашта. аз баландӣ мавзеъҳо, биноҳо ва манораҳои зебои шаҳр ки қомат афрохтаанд аз ҷониби коргардон нишон дода мешавад ва ҳоло бошад вақте аст ки доварон бозингаронро ба майдон бароранд. Комрони Мирзохон аз як тараф, аз тарафи дигар бошад Сергей Яморский дастаи худро ба майдон мебарад. ҳафтаи гузашта КМВА дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ карда буд. барости дастаи Вахш ҳам вуҷуди хонаки худро дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор менамояд то пурра тайёр шудани варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохта. ҳар замон бошад суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад. زنده باشه وطن دوستان عزیز، سرودی ملی هم صدا داد، یکدیگر رو استقبال میگیرند فوتبالبازان هر دو دسته و دستفشوری ستادی مربیانی هر دوی دسته از عریف عثمانوف یک جا با مهراب زاوربکov استقبال گرفتند فایز عواتov شمسین قاسمov را و بازیگزار باشد استودی دوران با سرکاری سیاد جان زینیدینов داوری فیفا بازیگزار رو حکم میکنند در کمال کار میکنند. نفر قرایف یک جا با اسماعیل نورعلیев و داوری چهارم باشد شهباز ظرف است. اینچنین سیستمای وار استفاده میشود در بازی امروزه. مسئولی وار امیرجان خورکشov است. ҳайати асосии КМВА дар бозии имрӯза
тағйирот нисбат ба бозии гузашта ҳаст. онро баъдан хоҳем муаррифӣ кард. дарвозабон рақами 16 Ҳусейни Маҳаммадалӣ, дифоъгарон рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон, 88 Саиди Ковусшо, 10 Пакинде Билонге Ҷерард, 20 Ҷонибек Шарипов, мазарат 20 Комрон Иброимов ва рақами 7 бошад Ҷонибек Шарипов. Ним муҳофизатгарон 6 Шероз Шарипов, 8 Анани Ҷулиус Кваси, 21 Ваисиддин Сафаров ва ҳамлаварон 33 Аненгуэ Франсуа ва рақами 19 бошад Девид Лукас. Сармураббии даста ба мо нишонда шуд Шамсиддин Қосимов. вахш имрӯз ҳайдашшунин аз дарвозабон Адам Ковач, дифоъгарон рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, рақами 3 Тони Пикатал, рақами 2 Сиёвуш Асроров ва рақами 23 Муҳаммаҷон Наср. Муҳофизатгарон Тоҷон Тавозуда 81, рақами 20 Бенҷамин Ампонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Суратбой Исмоилов ва ҳамлаварон 11 Дмитрий Биламок, рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Сармураббии даста шода мешавад ҳамзамон Зариф Усмонов. дар бозии даври гузашта чуна ки қайд кардем ки мебинам муқобили Истиқлол бозӣ дошт, 2-1 мағлуб гардид. вахш бошад бас аз ду мусови пайҳам бори гартандаз ва ҳосилот тавонист ки Панҷшерро 2-0 шикаст бидиҳад. даста дар ҳолати хуб аст, ҳоло ягон маротиба мағлуб нашудааст, дар сегона боқӣ мемонад ва дар сурати имрӯз пирӯзӣ бармегардад ба зинаи дуюми одатии худ ва наздик мешавад ба Истиқлол, яъне таъқиби Истиқлолро вахш давом медиҳад. аз маркази майдон дастае ки мевея тӯбро ба бозӣ медорад, бо пираванои сиёҳ имрӯз бозӣ мекунад дастаи артиш ва вахш бошад бо пираванои сафед. Шероз нисбат ба бозии гузашта назар аз чунин аст, дар бозии гузашта асосӣ набуд. имрӯз ӯро ба майдон ворид месозад сармураббии даста ва тағйироти дуюмин дар майдон будани Франсуа Аненгуэ аст ба ҷои Шаҳбоз Ҳабибов. Шаҳбоз Ҳабибов бисёр хуб мавсимро шурӯъ кард, 3 гол ҳам ба сама расонид. Заиф буд дар майдон ва имрӯз имконият Шамсиддин Қосимов ба дигар бозигари худ медиҳад. ба нафари дуюм Муҳаммад Иқбол Давлатов аст. Саиди Ковусшо. Дорҷон Тағоизода танҳо меистад дар девори дифоӣ ва дар ин воқеъ зарбаза аст масофа 2 ва партовро интизор мешавем аз Шероз Шарипов. ирсоли баланди Шарипов ва Муҳаммад Насков тӯбро зада аз майдон берун мекунад. расо се бозӣ пайҳам мешавад ки дастаи артиш ғалаба карда наметавонад. ду мусовӣ буд бо Хулбук ва бо Барқчӣ. бозии Барқчӣ бисёр ҷолиб буд. 3-3 хотима ёфтон дидор. бозии пур аз боҳои зебо ва лаҳзаҳои ҷолиб дар даври гузашта бохт. ҳамин тариқ дастаро баҳри бозгаштан ба зинаҳои болоӣ мегӯяд ки имрӯз пирӯзӣ ба даст биёрад. Сафаров тӯбро бармегардонад ба Пакинде Билонг.
Комрон Иброимов ишора мекунад ки хули ҳастам ба Кинда Белонге. Комрон Мирзохон муаллифи голи ягонаи КМВ аст ба дарвозаи Вахш, маъзарат ба дарвозаи Истиқлол дар давраи гузашта ҳисоби 2-1 хотима ёфт. дар дақиқаҳои охири бозӣ гол зад капитани КМВ. аз тарафи рости майдон бисёр хуб ба ҳуҷум мегузарад КМВ. як паси дигар, Яворский аввалин шуда ба тӯб мерасад. ҳақоидаи бозиро вайрон мекунад Комрон Иброҳимов муқобили Сергей Яворский. аз мавсими гузаштааст ки Яворский дар ҳайати Вахш бозӣ мекунад. бисёр футболи устувор дорад. дифогари бо таҷриба аст Яворский. барои ин ҳам дар мавсими ҷадид ҳам роҳбарияти Вахш ӯро дар даста нигоҳ дошт. аз канари рости майдон ташкил мешавад ҳуҷуми Вахш. рост тарафи Комрон Мирзохон рафтан дар кор нест. ин бозигар гарчанд ки техникаи баланди тӯби доракунӣ ва паси хуб надошта бошад ҳам аз лиҳози мавқеъгирӣ олӣ бозӣ мекард. гузариши бениҳоят хуб аз тарафи рости майдон. ин Бенҷамин Ампонса буд ки аз байни поҳои бозингари КМВ тӯбро гузаронд. он баъдан паси хуб иҷро карда натавонист. Асроров Дмитро Белонок мефаҳмад ки мушкил аст ӯро дар майдон нигоҳ доштан. барои ин ба аут мезанад ки ҳаминҷо фишорро давом медиҳад дастаи ӯ. Исмоилов азиз Сунатулло ба тарафи Муҳаммад Насков. Ампонса дар мавсими гузашта дастаи КМВ дар бозии хонагии худ бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст оварда буд. баъдан бошад дар марҳилаи дуюм Вахш 2-1 шикаст дод тими марказии варзиши артишро. партоб ба тарафи рости майдон хеле хуб аст. Насков ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ андак баландтар. Сунатулло Исмоилов ҷаҳиш мекунад, аммо тӯб аз ҳад баланд рафта истода буд. Кваси рӯи худро баланд бардошт ва ин корти зарди аввалин аст дар бозии имрӯза. новбаста сурхи мустақим нишон медиҳад Саёдҷон Зайниддинов. вар дар кор нест ба Саёд. аз наздик ҳамаро дида истода буд. тӯб баланд хеста аст. побардорӣ барои чӣ ман намефаҳмам. 100% қоида вайронкунӣ дағал ҳаст. футболбози касбӣ чӣ тавр дар ҳамин ҳолат поро баланд мебардорад, ман намефаҳмам. ягон хатар нест ки ҳамин амалкардро иҷро кунад Ҷулиус Кваси. аз ин ҷо фаҳмидан мумкин аст ки ба рӯи Насков зад Ҷулиус Кваси ё не, аммо оғози бозӣ бениҳоят бад аст барои КМВ. ва ин шодию сурурии мухлисони Вахш аст, чун рақиб 10 нафара мемонад дар майдон. медонед дифогар ба Кинда Белонге на ин ки сӯи довар не, пои Кваси ба рӯи Насков нарасидааст. по нарасидааст умуман, аммо ҳаракат худ бениҳоят хатарнок буд. ҷохор кашиф фосилави машварат мекунад Саёдҷон Зайниддинов ва ба назар киш корти сурхро бекор кардани аст. корти сурх бекор, корти зард. бале,
من در ابتدا هم گفتم که کارت زرد اینجا نشان داده شد. کارت زرد اول макинде белонге нишон медод тарафи кваси ки пуро баланди баъд бардошта аст. бояд бо масири аз поён ба боло агар бардошта шавад. по он қадар хатарнок нест. ба ҳар сурат наҷот ёфт кваси аз гирифтани корти сурх. бале насков худро партофт. бисёр моҳирона нақш бозид муҳаммадҷон. офарин як лаҳза худи Саидҷон Зайниддинов ҳам фиреб дод. аммо дар чемпионати Тоҷикистон фар ҳаст. партоби яворд ки ба ҷаримагоҳ зад ба ҷониби дарвоза. Осмондини Маҳмадалӣ бе мушкили тӯбро мегирад. зуд ба бозӣ медарорад. партов тарафи Кваси. Кваси бояд дар идома эҳтиёткор бошад. Саёд пас хато иҷро мекунад. Саёди Кулшов пойдовайронкунӣ нест. Лукас Давид паси хато иҷро кард. ҳаҷми кори калонро ҳар бозӣ анҷом медиҳад дар майдон. Лукас Давид ки бетӯб зиёд ҳаракат мекард ин футболбоз. аммо то ҳол ҳамчун ҳамловари голзанд худро муаррифӣ накардааст. ба назарам ки тӯбро беҳтар маъз КМВ идора карда истодааст. тӯбро дарёб кард Ненгӯе Франсуа. ҳуҷуми КМВ давом меёбад. Вайсиддин Сафаров. Афтид Вайсиддин аммо қоидаи бозӣ вайрона шудааст. бисёр хуб мубориза мебарад. Шероз Шарипов чӣ қадар зебо пас ба марказ. бо ду нафар мубориза бурд. баъдан нафари сеюмро бо як усули зебо фиреб дод. офарин. бисёр мавсими хуб гузаронда истодааст анамин футболбоз. дар бозӣ зидди дастаи Хулбог агар иштибоҳ накунам. На, зидди Барқчӣ беҳтарин бозингар эътироф шуда буд Шероз Шарипов дар майдон. дастпарвари мактаби худи КМВ аст ин бозингар. имсол ман чанд дафъа дар рафти гузоришҳо таъриф кардам кори академияи КМВ-ро ва мураббиёни дастаҳои кӯдакону наврасонашро. Шероз пасию ба марказ. бисёр хуб ташкил мешавад ҳуҷуми КМВ аммо меафтад аз по. Ненгӯе Франсуа давари шоҳ мекунад қоида вайронкунӣ нест. андак саррасимавор кӯшиш кард вахш ба ҳуҷум гузарад. муваффақ намешаванд онҳо. Комрон Иброҳимов. гарчанд ки дар сурат маҷлиси рақобат ҷониби Шарипов ҳамчун нимуофиятгар дард шудааст, аммо дифоъгари канорӣ аст. ма хуб мефаҳмем. ҳамроқулов ба назарам ки аввалин растишҳои ӯ аст дар бозии имрӯза. Билоног
توپ برمیگرداند به طرف چپ. ابروقولov ضربه و گل. چه شرط برای ابروقولov دائم فعال بودن وقتی که در لحظه ضروری او میتواند که گل زند و خلاص. یک رسیش، یک ضربه و یک گل. چقدر دقیق توپ رو به کنار دروازه روان میکند نوریدین ابروقولov. گوردر متوجه میشه. پاسی بیلونوک هم با طرفی توی تقاضا خوب بود. تقاضا توپ رسید. خواست که برای خودش کار کرد نماید. اما توپ نزد پای ابروقولov اومد. ابروقولov ضربه رو به خطا اجرا کرد. تنها احسن گفتن ممکن است. گل چهارم خود را میزند در موسم نوردین ابروقولov و اکنون با حمله خودش برابر می شود با دیمیتر بیلونوک. اما بهترین نشانزنی موسم فعلا بازیگری دسته روشن است. شریدین بوگویف با دروازه پنجشیر گل زد و اکنون 5 گل دارد. در عکس هجوم خوب بازی کرد بخش. برای دروازه‌بان به نظرم که قدی حسن‌الدین محمدعلی پستر است. بله مهارتی او هیچ کس را به شبهه نمی‌آورد، اما قدش پستر می‌رسد به نظر. اما تاریخی فوتبال زیاد دیده است دروازه‌بان‌های اولی را که قدشون چندان بلند نیست. از همه مثال بهترین در حالت فابیان بارتز است. دروازه‌بان سابق منتخب فرانسه و منچستر یونایتد. پاس به طرف چپ. پاس رو خطا اجرا کرد لوکاس دیوید. ناسکاف. وایسین سفارف. چند بازی میشود که اولش یک کمی به دروازه خود گل سر میدهد. ضربه از مسافه دور بالاتر. در بازی مقابله بارقچی بله اول خودی کمیوه گل زد اما بعدا دو گل سر دادن. دست نزدیک پیروزی اما در دقیقه 95 پنالتی جنوبی دروازه کمیوه تعیین گردید و تلیف بازیگر که این نصیب خوب درخشیده است از طرف بارقچی.
حساب را مساوی گرداند. یاورسکی این هجومی که به خطرناک می‌نماید پاس دادن در کار بود. همین خیلی بشه با یک پا ضربه زدنی بود تو با پای دیگرش رسید و به طور خنده‌آور از پای کوین لوکاس دیوید توپ دور شد. گرزه برد کواسی نه رقیب در نظرش نیست اما طرف توپ جایش نمیکند. بیلاناک میتواند زمان با توپ میتواند کامران ابراهیموف را اما کامران موقع خود را گم نمیکند. ترجیح تقویض داده ناسکف رسمت با اسماعیلوف نتوانید پس دقیقه اجرا کند. بازی سازی بنیادزه در طرف چپ میدان اسرارов و در افساید بود به نظرم ملکه نوردین امرقلوف برای این عقیب حرکت میکرد. ساтло вақт пас аз задани гол тубдуракуяш ба маротиб беҳтар шуд. бори бештар дар худ пайдо кардан бозингарон ҳаракати зебо аз тарафи сатло исмоилов аммо дуруст шуда тавонист дигар бора пасоне ки дуртар сар дод. тағоизода билонок ҳамроқулов توبرو برمیگرداند با مرکز نوردین امرقلوف ناسکف پرتابی ناسکف برطرف کرده می شود. دیگر برای محمد همه گذارد که باز مردم بیرون شود تا که برای در تایش ضربه کنجی کار کند. محمد ناسکف موسمی گذاشته پس از مرحله اول пайваст ба вахш дастаи равшанро ба иҷора дод. дар равшану ман бозӣ намекард бинобар мушкилӣ бо китфаш давоми чанд сол аст ки осеби китф дорад ва як ҳолати аҷиб дорад. муҳаммад насков доим кӯшиш мекунад ки аз аут тӯбро дур партояд ва вақти тӯбро дур партофтан як устуғони китфаш беҷо мешавад. бовар мекунед беҷо мешавад. пас аз задани устуғон дигар бора ҷобаҷо мешавад. дар ҷоми конфедератсияи футболи осиёи 2023 ки равшанбозӣ дошт ҳамин ҳолат дар қирғизистон агар иштибоҳ накунам дар бозии муқобили абдишата иттифоқ афтод ва устуғон ҷои худро дигар бора нагирифт. ё қирғизистон буд ё туркманистон агар иштибоҳ накунам. ва муҳаммад насковро дар миёни бозӣ ба беморхона бурданд ва мосими гузаштаро барои
муолиҷаи китфи худ сарф кард. тағоизода дар наздики эҳсон бобоев истода буд. توز و دنبال اومد. البته امسال هدف‌های بلند دارد. دسته وحش به نظرم که نتیجه‌ای که آنها می‌خواهند زینه دیوم است. حداقل نپایان‌تر از آن. پاس مرکز تو گیسا توانست تغویزوده. فشار وارد میشود با بیلانگ. بیلانگ را بیلانوک تعقیب میکرد. دو شخصانی دارای نسب‌های با هم مانند، اما دو ملتی گوناگون. ناسکاف میفهمد که وریانت نیست برای پاس دادن دروازه‌بان. کواسی بسیار خوب گذشت از رقیبان. جولیوس میاد پاس جلو به طرف راستی میدان. سایدی کول شو پرتابی برگردانده شد. باز یک سال دیگر نفهمو که این چی گونه پاس بود و چی کار کردنی بود. بنجامین امپونسا کامرانی میرزاخون خلاشکون پیش میرود کپیتان جونیبک شریپوف. امروز در پست بعدیگه بازی اندک کم فاولتر است. جونیبک بسیار آسان تو براز نزدیک پای دور میکند محمد ناسکاف و آوت رو خطا اجرا کرد جونیبک. به نظرم برای این هم دوبار اشاره میکند که آوت با وحش میگذارد. تونی بیکاتال چون به نظر است که سالی گذشته و موسمی جدید هدف یگانه که روبرت وحش داشت برگرداندن تمامی سابق بازیگران خود و دست پروران دسته از جمله برگرداندن تونی بیکاتال، بازگشت نوریدن رو خوب فضای گرتاده است
از ناسکوف، از روشن و غیره. و احسان بابویف رو هم برگردوندن از خوجند. کمی باشد نسبت به موسم گذشته هیئتش چندان فرق کننده نیست. بازیگران مهمترین خود در میدان آنها در هیئت نگاه داشته توانستند. با غضب میآید محمد ناسکوف برای چینوفامو. خود بازی ویرانه شده است و یاسین سفرов پاس به مرکز. شیراز شریپов رو تعقیب میکند. سنت‌الله اسماعیلov از دستش قاپیده است. چون توپ در اختیار کمی باقی موند. داور بازی من نکرد. پاسی بوبویف با طرف راستی میدان که نوریدین امرقلov فلکه اومده بود برای پاس رو قبول کردن، اما توپ رو درست روان نکرد. محافظتگری مرکزی دسته بخش و یاسین سفرов رو گیرد کردند. یک جای احسان بوبویف و طاهر جان تقوی‌زاده و آسان محاصره کردند رقیب. توپ از پای یاورسکی از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی کار میکند کمی هوای فوتبالی است. تقریبا 14-15 درجه گرمی. هوای نسبتا سلقین با شمالی فورا. خصوصا طرفی که جایگیر از ورزشگاه مرکزی جمهوری شمالی است. Оставим бардура Тони Бикатал. После безумного с Маназаром.
ирсол ба тарафи муқобил бисёр фаъол аст дар майдон Ториҷон Тағоизода ки дар канори чап бозӣ дорад имрӯз. Билоног, Эҳсон Бобоев, Сунатло Исмоилов замиё зарба задани Сунатло амона партоб иҷро мекунад. Рост тарафи Ҳусниддини Маҳмадалӣ. рости бозӣ чандон рангин ва ҷолиб нест. мубориза зиёд дида мешавад дар майдон. Комрод Иброимов. қоидабозӣ вайрон нашудааст, довар хомӯш мемонад. мушкилиҳо ки мевояд дар хатти ҳуҷум дорад. хатти ним муҳофиза ба таври дуруст тӯбро мерасонад ба ҳамоварон, аммо дар хатти ҳуҷум на Франсуа Нгуе, на Лукас Дэвид тӯбро сӯи дарвозаро зада наметавонанд. ин аст мушкили асосӣ. бисёр гузариши хуб аз тарафи рости майдон. Насков пас ба марказ. Билонок тоб мехӯрад ӯ. маҳкам кардан зарбаашро Ториҷон Тағоизода боз тӯбро бармегардонад ба Дмитро. аммо ин навбат низ маҳкам карда шуд дар ҳамловари украинии Вахш. Ампонса, Насков. Ёнибек Шарипов. қоидабозӣ вайрон мегардад муқобили ҳамловари КМВ. Антони Бикатал ки то охирро сар надод. Нгуе Франсуаро. Яворский бисёр хуб бозид муқобили Вайслин Сафаров. Вакс ҳуҷум мегузарад Вахш. Дмитро Билонок. гузариши ӯ пас зарба бо пои чап бармегардад Ҳусниддини Маҳмадалӣ. Ҷерард Бакинда Билонге пои рости Дмитро Билоногро маҳкам кард, аммо ин бозигар бо ҳарду поҳояш хуб бозида метавонад. бисёр саргузашти ҷолиб дорад Дмитро Билонок. яке аз боистеъдодтарин наврасон маҳсуб меёфт дар Украина ва чӣ тавр то ба чемпионати Тоҷикистон расид. албатта вақт дар кор аст барои ҳама инро қисса кардан. имконияти барои
задани голи дуюм барои Нуриддин Ҳамроқулов, аммо ту ба тири дарвоза мезанад. кӯмак кард ба Вандак Билонок, тӯбро тарафи ирсол намуд. агар тӯб медаромад чӣ қадар голи зебо мешуд. бо қафаси сина тӯбро манъ карда зарба зад. Нуриддин андак омад накард. аллакай се нафар дар қисми аввал ивод мешаванд дар ҳайати КМВ. аз миёни се нафар дута шамлавар Абдухалил Боронов, Шаҳбоз Ҳабибов. нафари семро рости надидам. паси Саиди Коучо ба марказ. Ампонса, Эҳсон Бобоев. бисёр зебо метавонад аз Кевинро. Билонок аз тарафи рост холӣ аст, ҳамдасташ. Нуриддин Ҳамроқулов танҳо истода буд, аммо тур ба таври дуруст ҳавода натавонист. Димитро 5 дақиқа дигар мемонад то анҷоми вақти асосии қисми аввал. خب تغییرات در ҳайати КМВ. ба ҷои Саиди Коучо Муҳаммад Иқбол Давлатов медарояд. ба ҷои Лукас Девид бошад Шаҳбоз Ҳабибов ва ба ҷои Франсуа Ненгӯе бошад Абдухалил Боронов. зуд бозии дастаи худро дигар кардани аст. Шамсиддин Қосимов. бале ҳар дуи ҳамлаварон азашон чизе наомада истода буд. ва аз зумраи мутахассисон нест ба назарам Шамс ки интизор шавад кай бозингарон натиҷа диҳанд. Бакинда Билонг. бисёр хуб мубориза барад Шаҳроз Шарипов ва Муҳаммаҷон Насков.
ва тарафи чафи майдон Тағойзода ҳамин финташро начанон хуб иҷро кард. Тағойзода боз ҳам муқобили Комрон Иброҳимов аст. Пас натавонист, аммо туп то ба ё Билоног ё Амроқулов намерасад. паси олиҷано ба тарафи рости майдон. партоби Муҳаммад Иқбол баргардонда шуд. Ҷулиус Кваси аз ин мавқеъ на чандон мувофиқ ва қулай зарба мезанад Онана Ҷулиус. سه دقیقه لا کرده میشد با وقت سوی قسمی اول. حساب پس از یعنی که پس از گلی زده وحش چند دفعه دیگر خودی وحش امکان خوبی گلزنی داشت. یک دفعه تو امروقلوف هم توپ رو با تیر دروازه زد اما دیگر موفق نشده از دست. جولیوس کواسی در پویش استوار ماند. چقدر زیبا بازی دارد اما تونی بیکتال به خطا و به اشتباه توپ رو از نزدیک پایش میگیرد. Sunatullo Ismoilov Ампонса добро губ мекунад нимувзадгари вахш. канори чапи вахш мениад фаол аст. имрӯз бояд ки дар қисми аввал охир ҳам таъриф кунем ҳар дуи канориҳои вахшро. аз тарафи чап Тоҳирҷон Тағойзода, аз тарафи рост Муҳаммад Насков бениад хуб бозиро гузаронда истодаанд. Кваси нагузоштанд ки пас анҷом бидад. аллакай сонаи охирини вақти изофӣ низ мондаанду халос.
به نظرم که داور اجازه میدهد که ضربه جریمه‌ای آخرین خود را در قسم اول اجرا کند. کمیویا شروع شریپов طلب دارد از داور کناری که با مسافه لازمه دور رسد بازیگری بخش پرتاب جریمه‌گاه بنهایت خوب، اما ضربه درست طرفی دروازه نمیرود. با این طریق ساجون زیندینов خود بال میکند و دستا رو با تنفسی 15 دقیقه روان میسازد. 0-1 بخش پیشرفت است در بازی مقابل کمیویا. گل یگانه قسم اول رو نوردین همراه قلوف به ثمر رسانید. اون کمی استراحت بکنید تماشاگران عزیز، پس از آن برمیگردیم و گزارش مستقیم خود را ادامه میدیم. با ما بمانید.
тамошобинони азиз, гузориши мустақимо аз варзишгоҳи маркази ҷумҳуриявӣ идома меёбад. КМВА вахш даври шашуми лигаи олии тоҷикистон 0-1 ба фоидаи вахш аст ва дар ҳайати дастаи мазкур бозингарӣ ваз карда мешавад. пас аз қисми аввал Фатҳулло Фатҳуллоев ба ҷои Тоҳирҷон Тағойзода ба бозӣ медарояд. дар канори чап бозиро идома хоҳад дод. дар мавқеи Тоҳирҷон Фатҳулло Фатҳуллоев рости намедонам ки сабаби тағйирот чӣ аст, зеро ки Тоҳирҷон бозии хуб дар майдон нишон дода истода буд. шояд ки ягон осеби хурдакак бардошта бошад ё ягон идеяи дигар дорад сармураббии даста. дар ҳайати КМВА тағйирот нест. бе ҳамин ҳам дар дақиқаи 49 як бора 3 бозингарро дар майдон иваз карданд ва пас аз танаффус бошад дигар ягон нафар иваз намешавад. биёд бори дигар футболбозонро дар майдон ба шумо маърифӣ кунем. КМВА дарвозабон Ҳусниддини Маҳмадалӣ аст дар майдон. Комрони Мирзохон капитани даста ба ҷои Саёди Коусшо ба бозӣ даромадааст. Муҳаммад Иқбол Давлатов, Бакинде Белонги Жерард, Комрон Иброҳимов, Ҷонибек Шарипов, Широз Шарипов, Ҷулиус Кваси, Вайсиддин Сафаров ва ба ҷои Энденгӯе Франсуа ва Лукас Девид Шаҳбоз Ҳабибов ва Абдухалил Боронов ба бозӣ даромадаанд. партоб ба ҷаримагоҳи вахш ҳеҷ интизор надошт. Абдухалил Боронов ки топ ба омада мерасад. бори таваҷҷӯҳ мекунем Мирсо аз тарафи чап сурат гирифт аз ҷониби Ҷонибек Шарипов. аз назди Яворс ки топ гузашт. ғайри интизор барои Халил ва зарбаи хатарноки ҷиро кардан натавонисто. сармураббии дастаи КМВА Шамсиддин Қосимов аст ва акнун мегузарем ба ҳайати вахш. дарвозабон Адам Ковач, дифогарон Сергей Яворский, Тони Бикатал, Сиёвуш Асроров ва Муҳаммад Насков. ба ҷои Тоҳирҷон Тағойзода ба бозӣ даромад Фатҳулло Фатҳуллоев, Бенҷамин Ампонца, Эҳсон Бобоев, Санатло Исмоилов ва ҳамлаварон Димитро Билонок ва Нуриддин Ҳамроҳхонов. сармураббии даста Зариф Усмонов. муаллифи гол Нуриддин Ҳамроҳхонов аст. голи ягонаро маъзуб ба самар расонид ва як шонси дигари хуби голзанӣ ҳам доштим бозингар, аммо пас аз зарбаи ту ба тири дарвоза бархӯрд. дар ум КМВА добро бештаре дора мекард дар қисми аввал, аммо ягон имкони хуби голзанӣ надошт. Бикатал ба тарафи рости майдон. Насков ирсол ба ҷаримагоҳ андагонтар аст. москадари муқобил добро дигар бора соҳиб мешаванд. бозингарони вахш Фатҳулло Фатҳуллоев. Исмоилов бисёр фаъол буд дар қисми аввал Санатло. бисёр хуб мепайвандад хати нимуфизаро бо хати ҳуҷум. баъкс ҳуҷум мегузарад КМВА пас тарафи Абдухалил Боронов. ин чӣ пасе буд аз ҷониби Шаҳбоз Ҳабибов.
Sheroz Sharipov رو میخواهد سانتلو اسماعیلov. در قسمی اول دوباره یک دفعه کورتیزور نشان داده بود سعید زینالدینov. کورتیزور با جولیوس کواسی، اما پس از دیدنی حالت در نامه‌های تکراری قرار خود را عوض کرد. عبدالخلیل بارونов ضربه و چه گلی است! عبدالخلیل بارونov حساب رو برابر میکند با ضربه دروازه کوبی خود. شمس قاسموف میفهمد که کی میتواند نتیجه دهد و همون رو در میدان استفاده میبرد. 1-1. همگی درستش پیش از گل با پای راست قبول کرد و با پای چپ ضربه را اجرا نمود. دیگر برای متوجه میشویم و این سفر پاس اجرا کرد از همین موقع و با او بسیار زیچ ایستاده بود سیاوش اسرارov. به نظرم که همه را باید که اداره کرده ایستا باشد. سیاوش گویا که همه را محکم کرده است، اما نه، اندک کنار ایستاد سیاوش و همین امکانیت شد برای عبدالخلیل بارونov. میتواند که یک وقت شد با پیش برایت، اما نه. یک بر یک. برای عبدالخلیل بارونov این گل اولین نیست در موسم. پیشتر همو گل زده بود. بازی مقابل برقچی بیسال حساب بازی رو معزوق شده بود. سانتلو اسماعیلov از بین دو نفر گذشت. توپ را گم کرد. توپ را گم نکردن اخترش. حسه برداشته است جرارد بکینده. جرارد بکینده بیلونگه. هم بازیگرانی که با میدان برآمدن نتیجه الکی دادند. حداقل یکی از آنها عبدالخلیل بارونov. احسان بوبویف سخت زده است با پای جرارد بکینده. امپانسا مخم کرده میشود پاسیو.
Bikatal. Milanok. گزارشی بیاد خوبی فتولا و پاس کردن سخت‌تر اجرا کردو نخواد که پنالتی باشد این گل ولی برخورد ناسکوف و حسن‌الدین محمدعلی بود اون برای چی دروازه‌بان سخت طرفی او می‌رود وقتی که اون خط ضربه‌زنی ندارد ناسکوف توپ رو دور می‌زند بسیار حالت مشکل برای گفتن نه ناسکوف اول توپ رو طرفی بیرونی میدان زد اما بعداً با پای او زد حسن‌الدین محمدعلی آفساید نیست نه میدونه که اینجا باشد که آفساید باشد اول از این صحنه کمی مشکل است فهمیدن از کامران میرزاخان حداقل گذشتگی است سنت‌الله اسماعیلов گرچند که او دیگر سوی توپ نرفت اما فعال بود در تلاشی به دست آوردن توپ فاصلوی مشورت دارند سیاجان با امیرجان خورکشف امروز مسئولی بر محض خورکشف است به نظر من که پنالتی نبود اونجا اما دو چی قرار میبرد خودش میرود سیاجان زیدی برای دیدن حالت مذکور نه در دینامیکا دیدن در کار واضح آخرینش رو نه در دینامیکا یعنی که رفتی هجوم رو توپ رو اول خطا زد ناسکوف بعدا با پای او رسید حسن‌الدین محمدعلی امروز دو دفعه که سیاجان زیدی رو باور آورد هر دو دفعه هم حالت‌ها با اشتراک محمد ناسکوف بودند پیشتر ما از او پای خود را نظرت مقابل او پایش را جلوس کاسیبان برداشت که کارت سرخ نشان داد دوبار بعدم بکار کرد اما در دینامیکا دیده به نظرم که پنالتی میگذارد و میداند چی پیش از برخورد الکی افتیده ایستاده بود ناسکوف نه ببینید الکی خود را پارتافته ایستاده است به نظر من همین خیلی است راستش تفویض بود اما پیش از افتش خود را الکی پارتافته ایستاده بود ناسکوف بله راستش بود اصلا مهم که کانتاکت باشد دیگر ایلوجی گریز نیست قرار مشکل بود همون نهایت قرار برآورده شد
سیاوش اسرارов اجرا میکند ضربه رو. اسرارов ضربه یو بدون جوز برای دروازه‌بان. اجرایش عالی. پنالتی دقیق با گوشه بالای دروازه. پیش میبرد بخش. این گل اولینی اسرارов نیست در موسم. با دروازه خوجند هم گل زده بود. اون رقابتی که در دور دیوم وحش مساوی 2-1 خوجند را شکست داد. گل دومی خود در موسم به ثمر میرساند سیاوش اسرارov. افزوده می شود شابوز حبیبов در کنار میدان. وضعیت استانداردی کار میکند КМВ. اگر امروز رود و КМВ پیروزی به دست آوردن نتواند چهارم بازی به هم میشود بدون غلبه. هر موسم قریب که ارتشی ها یک مشکلات دارند. موسم رو خوب شروع میکنند اما بعدا نتیجه هایشان بد میشود. قوهشان برای تمام موسم و برای موسم پورا نمیرسد. این ضربه مستقیم بود جانبی دروازه وحش برگرداند آدم کوواچ. شابوز حبیبов پاس خوب اجرا کردن توانست از ضریب رقیب. چیزی نیست اشاره میکند سایجان زنیدینف. همون دارید دومد که میگه باز تو برو از دست میدید. کواسی بسیار خوب بگذارد از احسان بابویف. بعدم پاسش اندک خطا رفت. یک دفعه امروز طرفدار رقابت صبر برابر کرده توانست تا که می‌بینم تا کجا دفعه دیوم موفق می‌شود خواهیم دید. محمد اقبال دولتов کواسی باز عبدالخلیل بورانов اما مانندی حالتی گل زنیش با می‌کنند که ضربه اجرا کند. جونیبک شریپov پرتاب اجرا میکرد. جونیبک با انتر از دروازه Blomog Amponsa حرکت میکنه به طرف چپ. فتولویف
партоби Фатҳуллоев ба ҷаримагоҳ Сунатулло Исмоилов 1-1 наметавонад гол занад. рост тарафи Ҳусейниддини Маҳмадалӣ зарба иҷро мекунад. имконияти беҳтарин барои голзанӣ. Билонок пасию маҳкам шуд, аммо Фатҳуллоев чӣ пасе иҷро кард. бениҳоят зебо. 1-1 баровард Сунатулло Исмоиловро. аммо дар ҳамин вазъияте ки Сунатулло бовар кунед аз рӯи ҳисоби футболӣ соат вақт дошт барои қарор баровардан, масири зарбазаниро фикр кардан, аммо рост тарафи дарвозабон мезанад. Камрон Иброҳимов ҳамин лоте аст ки Сунатулло Исмоилов метавонист ки бартарии дастаи худро калонтар кунад. Doni Mikatal. Asrorov. Вайсин Сафаров тубро мефаррад ба замин. Муҳаммад Иқбол Давлатов тубро дар майдони гузошта натавонист. бале, дори канор ишора мекунад ки дарвозабон бояд ки тубро ба бозӣ дарорад. бозиҳои даври ҳафтуми лигаи олии Тоҷикистон аз рӯи нақшаи аввалия бояд ки 2 май шурӯъ мешуданд. аммо бинобар баргузор нашудани мусобиқаи ҷоми роҳи абрешим бозиҳои даври 11-уми лигаи олӣ аллакай пеш аз бозиҳои даври 7-ум доир мешаванд. бартоби Исмоилов ба ҷаримагоҳ аз канори муқобил Фат тубро соҳиб мешавад, яъне Фатҳуллоев. дар ҳолати ҳафтишии қоида байронкунӣ набудааст. барои ҳамин даври навбатӣ даври 11-ум мешавад. барои ҳамин дастаи ваҳш дар сафар бо Истарафшон бозӣ мекунад.
клуби марказии варзиши артиш бошад муқобили Регартад аз инчунин сафар. Ҳар даста бозии сафарӣ доранд ва дар даври ҳафтум бошад ки аллакай бозиҳо аз дуюми май шурӯъ мешаванд. Вахш муқобили Барқчӣ, КМВА бошад бо Равшан. эҳсон бобоев зарба ҷониби дарвоза ҳусниди Маҳмадалӣ осон тӯбро мегирад. ҷонибек Шарипов Билонок эҳсон бобоев хост ки аз байни бозигарони КМВА тӯбро гузаронад, аммо муваффақ нашуд. Шароз Шарипов пасёй ба тарафи рости майдон, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва танҳо аут. ва Истин Сафаров тасмим мегирад ки аз масофаи дур зарба иҷро кунад, аммо зарба чандон сахт нест. роси дақиқ ҳам набуд. گل بزنن. اگه نمیشه ما یه گل ما بریم جلو. дар сурати бохт як бора боз поинтар мефарад аз мавқеи худ дастаи КМВА. феълан чуне ки гуфтем дар зинаи шашум қарор дорад даста. ва агар раваду Барқчӣ ки бози дастаи мазкур ҳам ҷараён дорад дар ҳисор анизамон тағйирот ба ҷои Ҷонибек Шарипов ва бозӣ медарояд Бахтиёр Азимов таҳти рақами 3. эҳтимол мағлуб мегардад Барқчӣ аз Истиқлол ё мусовӣ. ба ҳар сурат пешгӯӣ кардан мумкин нест. ҳол дар ҳамон дидор ҳисоб 0-0 аст, аммо дар сурате ки Барқчӣ пирӯз бигардад, КМВА як зина поён мефарад, яъне ба зинаи ҳафтум. то анҷомёбии бозии Истиқлол Вахш муваққатан ба зинаи аввал мебарад дар сурати пирӯзӣ, чун соҳиби 14 хол мешавад.
партоба ҷаримага устни диди Муҳаммадалӣ бояд тӯбро бигирад. зуд ба бозӣ медарорад. Ҷерард Бакинде ба сӯи тарафи чап ва Исин Сафаров тӯбро қабул кард. ҳоло вақт бисёр аст барои КМВ барои ҳисобро баробар кардан. аммо натавонист даст ба таври дуруст ҳуҷумҳои худро ташкил кунад. даста Кваси Комрони Мирзохон ронди бозӣ муқобили Истиқлол Комрони Мирзохон ҳам бояд пеш равад ва ҳамин гуна бозӣ натиҷа ҳам дода буд. Як гол зад Истиқлол дастаи КМВ. онҷо тӯбрабои хуб Ҳабибов зарба мезанад аз ҳад баланд. вахш ки пеш баромад дигар зиёд талоши ба ҳуҷум гузаштан надорад. даста Боронов зебо тӯбро тоб дод ба Истин Сафаров, аммо зуд бозингарони вахш тӯбро аз майдон берун карданд. Кваси ифсолиу ба ҷарима гова бозингари худи вахш тӯбро тарафи дарвозаи худ равон кард. Тони Бикатал буд ба назарам. бо масири беёнад хавфнок тӯб гузашт. бале худи Бикатал бо зарбаи кунҷӣ, аммо ин навбат аз канори дигар. партоб иҷро мекунад Бахтиёр Азимов. Адам Ковач бармегардонад ин солро. тарафи чап ҳуҷум мегузарад вахш. зуд Фатҳулло паси ҷо кард ба маркази майдон, аммо ҷоро маҳкам карданд бозигарони КМВ. Ҷулиус тӯбро дур сар дод Кваси.
дар пешморо дар баробари бозиҳои даври навбатӣ лигаи олии тоҷикистон ҷоми тоҷикистон оғози он ҳам интизор аст. ибтидо марҳилаи муқаддамотӣ мешавад. дастаҳои лигаи якум дастаҳои муваффақ ба марҳилаи худ қисмати ниҳоии мусобиқа рохат пайдо мекунанд. онҷо рақобат мекунанд бо дастаҳои лигаи олӣ. ҳоле бозӣ байрон карда шуд муқобили Ҷулиус Кваси. партоба ҷаримагоҳ. Ҷулиус Кваси худаш зарба мезанад. Сахт, аммо баландтар. Дубро гӯ мекунад Дмитро Билонок. Умуман ҳунарнамояш назаррас нест. Дмитроро дар бозии гузашта муқобили Панҷшер маъзу дубл карда буд. яъне ки ду гол ба самара расонинд ва бо ду голи даста пирӯзӣ ба даст овард. Ампонса Насков мегузарад ба Тони Бикатал. бозингар тайёр мешавад дар ҳайати вақт барои баромадан ба майдон. Абубакр Сулаймонов футболбозе ки яке аз истеъдодҳои насли нави футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. Сарамал тарки майдон мекунад. Муҳаммад Насков ба ҷои Шаҳзод Давлатов ба бозӣ медарояд. бозӣ хуб гузаронд Насков. пеналти кор кард барои дастаи худ. пеналтие ки аз голи он ҳоло пешсафиро нигоҳ медорад Бахш. партоби Кваси махкам карда шуд. дигар бора тӯбро барои дасташ там мекунад Ҷулиус. тағйироти дигар Абубакр Сулаймонов ба ҷои Сунатло Исмоилов.
дар қисми аввал Сунатло Исмоилов беҳтар бозӣ дошт. дар нимаи дуюм маълум аст ки хастагӣ каме имкон доданд ки бозии худро пурра нишон медиҳад ин футболбоз. эҳсон бобоев топро ба пои Комрон Иброҳимов мезанад. офсайд. дар ҳолати офсайд топро қабул мекунад Фатҳулло. бале, офсайд буд. Хамроқулов. Ампонса. Шахзод Давлатов. Пас ба марказ. Ампонса. бисёр хуб тӯбро нигоҳ медорад Вахш. Бикатал. Адам Ковач. Канори чапхоли аст. Бояд тӯбро ҳамон тараф ирсол намояд. ин бозигар ҳамин тараф ҳам аст. қайди бозии муқобили Абубакр Сулаймонов вайрон карда шуд. пас ба марказ. Ҷерард Бакинде бармегардонад ирсолро. Биланок. Абубакр Сулаймонов. Тӯбро мепартад тарафи Биланок. Ой, саг аз болои сари дифоъгарон. моҳирона ин пасро иҷро кард Абубакр. аммо тӯбро қабул карда натавонист Димитрий Биланок. вақти кам мемонад акнун барои КМБА. ҳамагӣ 1.5 дақиқа аз вақти асосӣ. ҷамъи чанд дақиқае ки довар илова кунад. бозии бениҳад вазнин барои ҳар ду дастаҳо ростӣ. Шерот Шарипов зарба иҷро мекунад. бо сар бармегардонад ин зарбаро Яворский. пас ба марказ. Ҷулиус Кваси худаш зарба мезанад. дастиш ба ягон бозигари Вахш нест. як тағйироти дигар дар ҳати Вахш. Сунатло Азизов ба бозӣ медарояд ба ҷои Нуриддин Ҳамроқулов. Сунатло солҳои пештар дар Вахш бозигари асосӣ буд. пас аз бозгашти Нуриддин Ҳамроқулов омадани Димитрий Биланок мавқеи худро аз даст додааст. партоба ҷаримагоҳ. Муҳаммад Иқбол Давлатов тӯбро бисёр осон аз даст медиҳад ӯ. шаш дақиқа илова карда шуд аз ҷониби довар. бинобар
тағйироте ки карда шуд дар майдон ва инчунин ҳолати баҳсноке ки дар натиҷа пеналти таъин гардид вақти зиёдро гирифт. Барои ин ҳам 6 дақиқа. Ампонса тасмим дошт ки пас тарафи Синотло истиқболи иҷро кунад. Синотло Азизов мазарат, аммо хато пас иҷро карду. табибон дар майдон дарди пои Ампонсаро хомӯш карда истоданд. занбарҳо талаб карда мешаванд барои баровардани Ампонса аз майдон. Бо пои худ тарк карда наметавонад. бонуе ки бар шумо нишон дода мешавад, намояндаи бахши кор бо васоити ахбори оммаи бахши кор бо васоити ахбори оммаи дастаи КМВ аст. саломати хол ҳастем ба Ампонса. умедвор мешавем ки Осип Бачанов ҷиддӣ нест. умуман ба ягон футболбол себ намехоҳем. вақте аз ҳад кам барои КМВ бояд ки бо тамоми қувваашон пеш раванд. Сафаров пас тарафи Шероз иштибоҳ кард ки тарафи тӯб ҳаракат накард. Тӯбро бои хуби Комрони Мирзохон аз ҳад сахт пас иҷро мекард. Комрон ва тӯб аз майдон берун мешавад.
اسمیدی محمد علی تدخلش هم اگر برآمده پیش رود. ندارد پرابلم این دسته‌های ما نیست، همین گونه است. فشار چندان خوب آورده نمیتوانند در داخل بازی ها. با طور درست در نظر دارم که فشاری که با گل انجام یابد. این پرابلم نه تنها KMV بلکه تمامی دسته‌های تاجیکستان است. شاید که در همین هجوم چیز شود، چون آخرین فرصت ها هستند برای KMV. کامران ابراهیموف پس به طرف چپ میدان، یک ارسال دیگر به جریمه گاه، ضربه و توپ ستون دروازه زد. نزدیک به آن بود کامران میرزاخان که دوم بازی پای هم گل زند. کارت زرد نشانده میشد با آدم کوچ برای وقت کشانی. سویشتگی دوباره با هم شود و با همینجا تمام. وخش پیروزی نوبتی خود در آسیم به دست می‌آورد و موقتا به زینه اولی جدول می‌براید. 1-2 باخت دومی KMV پای هم. شاید که دست سخت در جدول پوینتر نفراید، اما پس از آن آغاز خوبه که ما در اجرای دست دیدیم، آهسته آهسته دست مواقع بولی رو از دست داد. دمیتر بیلانا گل زدن نتوانست، اما سیوش اسرارов و نوردین همراقولов با زدن گل دست یافتند. گل یگانه KMV را باشد عبدالخلیل بارانوف با ثمر رسانید. تماشاچیان عزیز، در اینجا گزارش مستقیم و به انجام رسد. مهربان کشور بودند که این بازی رو برای شما شرح دادم. برای توجهتان عرض سپاس. سربلند و خانواد باشید. خیر.